7-15 bin ruble para cezası. Bolе hukumna Ahmedjet'nin işgalciler mahkemesi Sankedersin karantin sınırlamalarının bozulmasında kabahatlı olarak tanılgan Riza Reshetov ve siyasi mabus Hasan Ахтеmov'ның ağası Arsen Ахтеmov'ға çıkardı. Ular sentyabrның 4-ünde başka Kırım tatarlarının beraber hırsızlangan 5 vatandaşımız ne yerde bulunganını öğrenmek için FSB binasının yanına geldi. İmayeci Sabri Talıpov'ның sözlerine göre işgalciler mahkemecisi Bolе hukumna insanlar arasında maskasız bulunma için çıkarganını anlatıp, İmaye tarafının hiçbir delilini dikkatga almagan. Сотрудники полиции, погрузив более 20 человек в один автобус, не обеспечив их масками, антисептиками, перчатками, не нарушили же этот же закон? Когда сотрудники полиции завели огромное количество людей, среди которых были старики, молодежь, женщины, в одно помещение непроветриваемое, не обеспечив их опять же теми масками, антисептиками и перчатками, не нарушили же этот же закон? На что мы не получили никакого ответа. И видно было, что как бы по выражению лица судьи, что он как бы наш довод был действительно аргументированный, но приказ сверху как бы нельзя как бы обойти стороной. Sentyabrның 4-ünde FSB binası yanında kuvvetçiler 58 insanını tutup işgalciler polis bölігіне alıp ketті. Eki Kırım tatarı işgalciler polis xadimlerine boysunmağanı, diğerleri ise karantin sınırlamalarının bozulganında kabahatlandı. Hepsine nisbeten protokollar tızıldı. 50 insan 5'ten 30 bin rublege kadar para cezalarına mahkum etildi. Gizleden dinlengen sübetlerinin stenogrammasında 100'den ziyade uygunsuzluk var. Bunu Rusiyanın Ceneberbi mahkemesinin oturuşunda Kırım Tatar siyasi mabusu Seytumer Seytumerov bildirdi. Onu kardeşi Osman Seytumerov, Ahmet Süleymanov ve Rustem Seytmemetov'nen beraber işgalciler terrorizm ve Rusiyada hakimiyetini kuchnen zapt etmeyin tılığında kabahatlay. Advokatның sözlerine göre stenogrammaga mabuslar aytmagan sözler koşulgan. Bunu İmaye tarafı sımarlagan ekspertizada tasdiqlay. Bunun beraber Ahmet Süleymanov'ның evinde polis taraması vaqtında tapılgan kağıt ona ait olmağını belgilengen. На листе бумаги, который неизвестным образом оказался в протоколе осмотра, обыска, точнее, у него дома. Со слов моего подзащитного, данный лист бумаги был принесен в дом со двора, либо за пределами двора кем-то из сотрудников, которые проводили обыск. И мы изначально отрицали, что этот листок бумаги принадлежит моему подзащитному, что он его писал или что он ему адресован. И, собственно, почерковедческая экспертиза как раз-таки подтвердила, что почерк не принадлежит моему подзащитному. İşgalciler Şarkı Cebede artilleriya sistemalarını kullangan Ukrayna harbiylері sırasında insan gayıpları yok. Birleşken Kuvvetler Operatsiyasının ştabında geçken kun harbi hareketlerinin şiddeti eksilgenini bildirdiler. Düşman Katerinovka koyuna korçalagan Ukrayna askerleri pozisiyalarını 100 gram kaliberli mayınlarının ucum etken. Donetsk vilayetindeki Novoluganska ve Yuzhnaya kasabaları civarında işgalciler çeşit granat atıcı tertibatları, büyük kaliberli kurşun atıcı tertibatları ve başka silahını kullangan. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити вогневу активність. Від початку доби 15 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Konstantin Shirin ve kanusuz tutulgan diğer Ukrayna vatandaşları derhal azat etilmeli. Bu vaqtda Ukrayna Tış işleri nazirligi aydınlatgan beyanatda aytıla. Jasuslukta kabahatlanıp 12 yılga mahkum etilgen Shirin'nin davasını Ukrayna Tış işleri nazirliginde siyasi taqib dep adlandırdılar. Bu işgal etilgen Kırımda Rusiya vatandaşlığı alınması zorlanganının da bir izbatı değiller. Вимагаємо від Російської Федерації скасувати рішення суду і негайно звільнити громадянина України Костянтина Ширінга, а також усіх незаконно утримуваних нею українських громадян. Закликаємо міжнародне співтовариство засудити застосування Росією практики системних політичних репресій проти громадян України в тимчасово окупованому Криму, посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, а також продовжити активно протидіяти порушенням прав людини та міжнародного гуманітарного права на півострові, у тому числі в рамках Кримської платформи.
ФСБ хадимлері Константин Ширингна кефеден рус арби хадимі олған оның граждан апайынен бераберекі бен 20 сенесі апрель айында тұтып, оны Украина менфаатында жасуслық епхананда қабатладылар. Украина истихбаратында ишғал етілген Қырымда Русия мақсус қызметлері тарафындан сөзде Украин истихбараты группасының азаларынан тұтылмаса қында малюматына провокация деп саялар. Ширинг өз қабатына танымады, адвокат Дмитрий Дзинзе үкімге шикаят азырлағанны білдірді. Қырымда ковид хасталарының сайысы кенеде артты. Ишғалжелер акимиетінің шубеле сапламаларына көре кечкен күн чин вирусы 834 инсанда белгіленді. Да 19 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Ишғал етілген Қырымнан Назирлер Шурасы елбашысының муавины Елена Романовская білдіргеніне көре Ярмаданның хастаханелерінде ковид хасталары үшін айырылған ятақларының тек 10% бош қалмақта. Айны вақытта ишғалжелер инсанларына Спутник V вакцинасының ашыламаға чағыра. Сакинлер Янградқачнен Юроп ашылануға давет еткен машиналарының видеосыны чекіп ичтимай ағларда ерлештіре. Уважаемые кирчане, в мире бушует опасная коронавирусная инфекция. На данный момент прививка от COVID-19 – это самый эффективный метод профилактики. Москвада 87 яшына келіп Эрнест Кудусов вефат етті. О Москвадаки Қырым татарлары жемиетінің тесісшісі ве бірінші елбашысы еді. Эрнест Кудусов Қырым татарлары ватанға қайтқаны вақыт милли әрекетінің фаал иштиракчысы еді. 2008 сенесі Қырым татарлар пейда олмаса аққанда фильм шығарған еді. Кудусов 1934 сенесі Керечте доғды. Яшлығы қарт бабасы имамлық япқан Ақияр жәмесінде кечкенні қайдеті еді. 1941 сенесі женг башлағаны вақыт Қурантасы Қазанға көчкен. Москвадаки университетінің география бөлігіні бітірді. Да оқығаны вақыт диссидентлер әрекетіне қошылғаны үшін қара жедвелге кірсетілген. О вақыт апыске алынмады, ама sonra оны патронлар сақламасында қабатлап 4 жылға лагерге олладылар. Бұл Мустафа Джемилев апысханеде отырғаны вақыт оның мектуплерін академик Сахаровқа бергені үшін интиқам олды. Украина арбилері позицияларына ұжым етеді. Шымды Украина телекестілік қызметі тарафындан яқаланды. Телекестілік қызметінің хадимлері түневін тұтылған рус үжіретлі аскері Андрей Косякны соруға чектірді. О, ишғал етілген территорияның сыңырында яңа кечет ноқтасынан ачылмасы планлаштырылған ерде тұтылды. Оның пыштавы құршынлар атеш кесілмесінен контролі бойынша меркезінің шәдетнамесі ве арби билеті бар еді. Тұтылған Луганск вилетіндегі Алчевск сакины инсанның асилет өлдірілмесінде шекленгені белі. Оның весиқаларында рус гражданлығы ве ашлама кечірілгені аққанда белгі бар. Украина телекестілік қызметінің малыматына көре о Брянка СССР ишғалжелер батальонының майын атыжы бөлігінің еркенінде олып, Украинаға қаршы женклешкен. Тұтылғаннан телефонында о Украина арбилері позицияларына ұжым еткенінен мақтанған фотографиялар тапылды. Үжіретлі аскерге о қанунсыз силалы группаларда иштирак еткенінде шеклену филян етілді. Я сдал пистолет ПМ с обоймой, который взял без ведома руководства, нарушив наши внутренние правила, так сказать, и приказ предварительный. Норвегияда яйве оқлар вастасынан инсанларға ұжым еткен кіші белгіленді. О Консберг шерінде 5 инсанны өлдірді. Полицияда қайдеткенлеріне көре, ұжымжының дүния бақышлары козогыне алынса, бұл террористик акт оларақ таныладыр. Без сумніву, ці дії схожі на акт тероризму. Але розслідування має тривати, щоб зрозуміти мотиви підозрюваного. Полиция белгілегеніне көре бұл Дания ватандашы. Жинайчы 37 яшында олған Еспен Андерсен Бротен Бушер сакені. О соқақ бойы кетіп, қарышына келген адамларға оқ атқан. О чеші түкән ве мойселерге ве атты квартираларға кірген. 25 яшында студент Мухаммед Шабан да аз қалды бұл жүмжінің құрбаны олмаға. О күні достларынан ашханеде отырып, дершлеріні япайды. Бротен оларының квартирасына пенжереден кірген. Ми побігли в спальню, щоб урятуватися. Я тримав ручку дверей, бо головні двері не було замкнено, і він міг увійти. З вікна я бачив чоловіка в сірих джинсах і білій майці. Я бачив його зі спини. Уммен алғанда 4 қадын ве 1 еркек кіші елек олды. Эпісі 50-ден 70 яшына қадар еді. 3 кіші олар арасында бір полис хадимі яраланған. Напади на випадкових людей в громадських місцях – це звичний спосіб дій крайніх ісламістів, які влаштовують теракти на Заході.
Бротон апыске алынды. Өлдірулерде қабатын өз бойына алды. Оның адвокаты қайдеткеніне көре тұтылған полиция ile işbirlik yapıp tanıqlıq beri. Таққатының мәліметіне көре, о біраз әрекет еткен. Ливан пайтақтында атыш нәтижесінде бір çok insan vefat etті. Tükenler ve arabalar zarar gördü. Ці події нагадали нам громадянську війну 1975 року. Мені було 10-11 років. Тепер усі ті картинки, які залишилися в пам'яті, воскресли. Атыш кечкен ел Шер лиманында yüz bergen patlamanın taqiq etilmesi nasıl keçirilgenine qarşı numayiş vaqtında başlandı. Aksiyani Hizballah ve Amal adlı şiit hareketleri teşkil etdi. Livan İçişleri Naziri bildirgenine göre snayperler insanlarının başlarına kozlep atkan. En azından 6 kişi vefat etkeni haber etili. 30 insan yaralangan. Bazılarının alı ağır. Ular hastahanelerde buluna. Ми сиділи тут і почули постріли. Ми утекли і побачили, що наші машини пошкоджені. Це ніж у серце, ми не знаємо, куди йти. Мені 56 років, я все побудував, а вони зруйнували. З нас досить. Numayiş teşkilatçıları ucumda yerli Hristiyan fırkasına qabaatladı. Bu fırka ise insanlar öldürülmesinde Hizballah hareketi mesuliyetlidir. Taqiqat devam etti. Livanda taqiqatnen memnun olmaganlarının aksiyaları adi şeyildi. Çünkü bu cinayet sebebinden hiç kimse alada mesuliyetlikке çekilmedi. Geçken yıl limanda yüz bergen yangın neticesinde 2750 tonna amoniy nitratı patladı. Patlama o kadar güçlü edi ki patlama merkezine yerleşken binalarının çoğusu viran oldu. 219 insan vefat etti. Телеканалымыздың сайтында абоне олып ATR қорантасына қошылыңыз. Бұның үшін браузерде atr.ua адресіне yazып сайтқа кіре білесіңіз. Анда есе ATR қорантасына қошылмақ үшін ATR-ге қол тұтмақ догмені баса білесіңіз. Бұндан соң өз банк картаңыз ве электрон адрес аққанда мәліметіні толдырыңыз. Төлемдер насыл мұнтазам тарзда олacağını қайдетіп, программаның шартларына қабыл етіп, төлемек догмесіні басыңыз. Бірінші ве екене Қырым-Татар телеканалы бұл Қырымда олған Керчекні көстерген телеканалдыр. Қырым-Татар халқы үшін есе екене сербестлік мейданы. ATR сайтына абоне олып информацион күреште бізге ярдым етіп, ярмада işgalcilerden азат етілмесі үшін өз иссеңізні қоша білесіңіз.